Pozdrav braćo, dobrodošli u drugi deo analize događaja ispred Bele kuće. Ako niste još odgledali, imate prvi deo analize koji vas čeka već na kanalu. Danas ćemo baciti pogled naravno na borbu Alexa Pereire protiv Cyrila Gana, ali i ostalim borbama, znači borbe Josha Hockeyta protiv Derricka Lewisa, Michaela Chandlera protiv Mauricia Rufija i Aimana Zahabija protiv Seana O'Malleya. Ako želite, možete da ostavite neki like ispod, mnogo mi pomaže. A mi sada krećemo odmah na analizu prve borbe, znači borbe Mauricia Rufija protiv Michaela Chandlera. Ovo je pravi sudar dve totalno različite filozofije udaranja. S jedne strane imamo Michaela Chandlera koji obožava da pritiska puno, odlično skraćuje distancu i kad vas ugura u ogradu, krene sa širokim krošejima, traži da iznudi neke reakcije, da mu se otvori prostor za te velike udarce i da vam ugasi svetla. Sa druge strane, Mauricio Rufi je totalno drugačiji, mnogo strpljiviji pre svega. On je taj borac koji će čekati savršenu priliku da baci svoju kontru i da nađe tačan tajming za pravi udarac. Mauricio Rufi je borac koji se ne kreće preterano, on voli da protivnik stane ispred njega i da iz tih pozicija može da nađe, kao što sam rekao, taj tajming i da stvori prilike za munjevite kontre. I to će u ovoj borbi, mislim, biti glavno oružje za Rufija, jer Michael Chandler možemo da vidimo da kad baca te široke udarce, totalno se otvara za kontru. To je, mislim, Poirier bio rekao da ako bi Michael Chandler bacio direktne udarce umjesto tih širokih krošeja, da bi ga sigurno nokautirao u njihovoj borbi. Previše je mlatarao i na kraju napravio kardinalne greške u borbi koje su dovele do njegovog poraza. Verujem da će Rufi imati dobre prilike tokom ove borbe zbog nekoliko faktora. Eto, već smo rekli da se Chandler dosta otvara, da pritiska dosta jako, malo isto također linearno, ali nešto isto kod Chandlera koji će biti problem za njega je što stoji dosta nisko. Možemo da vidimo da kad dolazi udarac, kad dolazi isto urušenje, stoji dosta nisko da bi mogao tako da eksplodira za udarce, ali tu je mnogo otvoren za kolena. Znamo da Mauricio Rufi može da bude izuzetno opasan tim kolenima, to je već pokazao i mislim da će u ovoj borbi njegova kolena imati specifičnu ulogu. Tu gde Chandler ima prednost nad Rufijem, to je u smislu rvanja i rušenja uz ogradu. Vidjeli smo da Rufi je imao dosta problema protiv Benoit Saint-Denisa, kada je stalno srušen iz body locka, sapleten, imao dosta problema u parteru, nije mogao baš da odbrani tranzicije Saint-Denisa, ali pre svega ima taj problem gde ne uspeva baš da se odbrani od rušenja uz ogradu. I to smo vidjeli da Michael Chandler dobro radi. Problem Michaela Chandlera je što je, ajde da ne kažem glup, ali fight IQ mu je malo upitan. Znači, odjednom može da upropasti dobru priliku, ima uzdrmanog protivnika uz ogradu, ide na rušenje, traži da ga prebaci preko ramena i na kraju bude iskremblovan kao što je Poirier uradio i na kraju ugušen. Ali po meni u ovoj borbi, ako gledamo kvote u kladionicama, mislim da je Michael Chandler malo podcenjen, pre svega zbog tog aspekta rušenja, da neće biti poražen tek u prvom minutu. Verujem da će Rufi pobediti, to je moja predikcija da će Rufi da ga nokautira, eto, mislim kolenom, ali verovatno malo kasnije u borbi, krajem druge runde, možda u trećoj, i da će Chandler ipak imati svoje momente gde će gurati Rufija u ogradu, gde će ga pogađati i gde će ga rušiti. Vidjet ćemo da li će imati te prilike za finiš, da li će se Rufi odvojiti u parteru, da li će se dići, ali mislim da kod Rufija su glavna oružja te kontre i to koleno cross guard koji će, mislim, proći i uzdrmati Chandlera, koji će pasti na pod i Rufi će ga završiti nekim ground and poundom. Sljedeća borba o kojoj ćemo govoriti je duel teškaša između Josha Hockeyta i Derricka Lewisa. Nećemo previše provesti vremena na ovoj borbi, prosto jer mislim da Lewisu više nije vreme, nije više na tom nivou da se bori protiv tih kontendera u teškoj kategoriji. Njegova brzina, njegova kondicija, sve je to otišlo kroz prozor. Vidjeli smo u borbi protiv Cortesa Acoste da bukvalno nema više srce ono da se digne, samo se okliznuo, prihvatio da bude na leđima i tu ga je Cortes Acosta totalno izmlatio. Prosto našao se na ovom kardu
jer ga Trump voli, jer je Amerikanac, jer je dobar show, ali ne verujem da će u ovoj borbi biti nešto kompetitivan. Jeste da Derrick Lewis i dalje ima udaračku snagu, ali prosto nema više tu brzinu da bi došao do protivnika. Problem isto Derricka Lewisa je što mnogo računa na tu snagu i ima vrlo mali volumen udaraca. Ima negde oko 2,5 udaraca po minutu, što je izuzetno slabo i što znači da ne namešta uopšte svoje udarce, nego baš računa da će jedan veliki udarac da pogodi. Također moramo da napomenemo da tokom zadnjih 5 godina i otkad je nokautirao Curtisa Bladesa, Derrick Lewis je pobeđivao dosta slabe borce i svaki put kad se našao preko puta ozbiljnijeg protivnika nije bio ubedljiv, tehnički je bio nadmašen, primio nokaute, primio dosta štete i pokazao puno slabosti u parteru, što će ovdje, mislim, biti ključan faktor, jer s druge strane Josh Hockett je veoma eksplozivan, ne samo u udaranju, ali također u rvanju. Znamo da je Hockett odličan rvač, vrlo eksplozivan, dobro ulazi u svoja rušenja i nalazi se trenutno u odličnoj formi. Ima vrlo brzi, precizan prednji direkt i također dobro ga veže sa zadnjom rukom, ima odličan desni direkt i veoma jak desni overhand, tako je pogodio sve svoje protivnike i našao dosta uspeha protiv Curtisa Bladesa koji je baš bio tehnički bolji borac u toj borbi, ali prosto volumen, jačina udaraca, pritisak koji je Hockett vršio su presudili na kraju i Hockett je uzeo odluku. Mislim da će u ovoj borbi Hockett da vrši dosta jak udarački pritisak nad Lewisom, da će ga naterati uz ogradu gdje će mu opaliti neku seriju udaraca. Možda će Lewis hteti da uđe u neki klinč, to bi po meni bila dosta velika greška. Hockett mislim da će ga srušiti nakon toga i završiti nekim ground and poundom. Ipak treba da se napomene da Josh Hockett ima dosta otvorenu glavu kada napada, ruke su dosta spuštene i napada i povlači se dosta linearno. Znači da ako ga Lewis zakači nekim udarcem, nekom kontrom, to bi moglo sve da preokrene, da stavi na opačke i Lewis bi tu mogao da pobedi, ali mislim da su šanse mnogo više na strani Josha Hocketta i da će u ovoj borbi izaći kao ubedljiv pobednik. Što znači da idem na pobedu Josha Hocketta nokautom ili tehničkim nokautom u prvoj rundi. I selimo se sada u bantam kategoriju za borbu između Seana O'Malleyja, bivšeg šampiona, i kontendera Kanađanina Aimana Zahabija. O'Malley je rekao da u ovoj borbi bi stvarno želeo neki finiš, da je predugo bilo od kad je nekoga završio. To je bilo, znamo, protiv Sterlinga pre već više od 2 godine. I u ovom duelu će računati na vrlo dobar tajming i precizne i brze udarce da bi nokautirao svog protivnika. Aiman Zahabi je malo majstor podeljenih i upitnih odluka. Pobedio je po meni totalno nezasluženo protiv Josea Alda. Također je bilo malo upitno protiv Marlona Vere, ali sa 7 pobjeda za redom, 5 godina nije izgubio u UFC oktagonu. Mislim da je apsolutno zaslužio svoje mesto ovdje i da će biti ipak relativno interesantna borba protiv Seana O'Malleyja, iako mislim da je ovdje O'Malley dosta ubedljiv favorit. Pre svega, Aiman Zahabi ima vrlo dobar pritisak udarcima, dobro veže kikove i pesnice i dobro pogađa telo, glavu i noge. Također volim način na koji koristi svoj prednji direkt dok pritiska, ali problem kod Zahabija, pogotovo u ovoj borbi, je što ne meša toliko udarce sa pokušajima rušenja. I to bi protiv O'Malleyja bilo izuzetno efikasno, jer smo vidjeli da O'Malley je imao problema s tim, naravno protiv Meraba Dvalishvilija, ali također protiv Piotra Jana. Obojca su ga rušili dosta uz ogradu i tu bi stvarno mogao Aiman Zahabi da umeša pokušaje rušenja sa udarcima, pogotovo kada je uz ogradu i Sean O'Malley nema više toliko prostora da se odvoji i da opali neku kontru. Sada, taj udarački pritisak koji vrši Aiman Zahabi će po meni u ovoj borbi da se okrene protiv njega. U duelima protiv Josea Alda i Marlona Vere obojca su imali dosta uspeha sa direktima kroz gard Zahabija i mislim da će tu Sean O'Malley imati slične prilike i da će uspeti da ih pretvori u situacije za prekid. Jer prvo, O'Malley se odlično lateralno kreće, dobro izbegava linearan pritisak protivnika i mislim da će u ovoj borbi pustiti Aimana Zahabija da mu uđe u tu distancu,
da će izaći preko strane i naći odlične prilike da ga kontrira preko strane, da mu ubaci neki desni direkt, na primjer, između garda i glave i da će nakon toga da mu veže par udaraca i tako sve ponavljati sve dok ne dođe do finiša. Također mislim da će imati prilika da ubaci koleno kod ulaska Ajmana Zahabija. Znamo da O'Malley ima vrlo dobru kontru kolenom i mogao bi da pogodi Zahabija u ovoj borbi na taj način. Za O'Malleyja očekujem dosta puno direkta kroz gard Zahabija, korišćenje kika u telo isto dosta i mislim da će O'Malley da nađe taj nokaut udarac direktom kroz gard, verujem desni direkt kroz gard koji će srušiti Zahabija i dati priliku O'Malleyju da ga završi ground and poundom. Mislim da će to biti tokom druge runde i da će O'Malley ponovo stvoriti neki hype u UFC-u, da će mu ponovo dati neki title shot, možda revanš sa Piotrom Janom. To bi bilo lepo, samo da vidim Piotra Jana kako mu gasi svetla. A također ne bih bio iznenađen sa nekom odlukom, verovatno relativno dominantnu odluku od strane O'Malleyja, ima bolji volumen, po meni bolju odbranu, bolje kontre, ali bi bilo lepo da ga Ajman Zahabi malo uzdrma, da mu uđe u rušenje, da mu zaprijeti u tom segmentu, jer mislim da ima dosta prostora tu da radi, jer smo vidjeli da O'Malley nema baš najbolju odbranu od rušenja i da može da bude iskontrolisan u parteru. I eto nas, konačno smo došli do možda najzanimljivije borbe na ovom kardu. Borba koja nije glavna borba večeri, ali koja daje osjećaj najbolje borbe na programu. To je naravno borba za interim pojas teške kategorije, borba između bivšeg šampiona srednje kategorije i poluteške kategorije Alex Pereira protiv bivšeg interim šampiona teške kategorije Francuz Ciryl Gane. Baš sudar dva udarača koji imaju totalno različit pristup prema borbi i koji nam obećavaju vrlo interesantna dešavanja u oktagonu. S jedne strane ćemo imati Alexa Pereiru, kome će ovo biti prva borba u teškoj kategoriji, dok s druge strane će ovo biti prvi put za Ciryla Ganea da se bori protiv, da kažemo, pravog kickboksera u MMA-u. Znamo naravno da se Ciryl Gane bavio Muay Thaijem pre nego što je prešao u MMA, ali eto, to mu je prvi put da se nađe preko puta nekoga koji je ogroman high level kickbokser, koji je tim stilom došao do neverovatnih uspeha u svetu mešanih borilačkih veština. Kvote ovdje mislim da su dosta 50-50 po mišljenju kladionica, ali mislim da bih ja dao u ovoj borbi malu prednost ipak Cirylu Ganeu što se tiče samo kvota, naravno. Sad ćemo da uđemo u analizu, ali samo zato što ima iskustvo u teškoj kategoriji, što ima običaj da se bori na toj težini, dok je za Pereiru nešto totalno novo, ali vidjet ćemo kako Alex Pereira može da bude baš specifičan tehnički izazov za Ciryla Ganea. A prvo pitanje u ovoj borbi bi po meni moglo da bude apsolutno ključni faktor u ovoj borbi je ko će imati udaračku inicijativu, ko će pritiskati i ko će biti taj koji će tražiti kontre. Znamo da Ciryl Gane ima taj običaj, taj stil da se kreće dosta oko protivnika, ne zanima ga toliko da drži centar oktagona, da bude taj koji stalno pritiska i koji namešta svoje udarce. On ima odličan stil gdje čeka ulazak protivnika, izlazi, pecne ga nekim džebom ili nešto, izađe, baci neki kik. Uopšte nije u toj dinamici gdje on mora da bude taj koji ide napred, koji nameće svoj volumen i svoj pritisak. Često protivnik u tim situacijama misli da kontroliše borbu jer ima centar, ali zapravo Gane čeka taj napad da bi izašao preko strane, pecnuo nekom kontrom i našao neki udarac koji će doći iz ugla gdje protivnik ne može toliko da ga vidi. Također odlično uništava ritam protivnika. Svaki put kad protivnik uđe u neki napad, Gane ga pecne, mu baci neki džeb, baci neki front kick u telo i stalno protivnik je nateran da stane i da ponovo krene u napad. Za to vreme Ciryl Gane ga obišao 3 puta, bacio mu par direkta, par kikova i na kraju pre nego što je protivnik mogao da baci neki udarac, Ciryl Gane je već pogodio 2 ili 3 puta. Ali problem te taktike u ovoj borbi protiv Pereire je što znači da bi Ciryl Gane morao da prepusti kontrolu pritiska i inicijative Pereiri koji znamo
voli da drži centar oktagona, voli da bude taj koji gura protivnika unazad, koji skraćuje distancu i koji namešta svoje udarace. Pereira ne možemo da kažemo da je bokser. Nije kao Topuria, na primjer, koji će tražiti silne uglove. Pre svega voli da nametne svoju distancu. Znači ne voli on da uđe, da skrati distancu, da uđe u neke teške razmene, nego voli da bude na toj distanci, da kažemo, leg kika, gde može da baci također džeb, gde može vrlo brzo dobrim footworkom da skrati distancu da bi našao prostor za taj levi kroše i voli da natera protivnika da se otvori nekim udarcem, nakon čega Alex može da ga kontrira. Međutim, u posljednjoj borbi Pereire, to je bila druga borba protiv Magomeda Ankalaeva, Pereira je ušao mnogo brže u borbu. Nije uopšte čekao da ga protivnik pritisne, da ga kontrira, nego je bio taj koji je diktirao tu inicijativu, ušao u distancu, zatvorio džep stranu preko koje bi Ankalaev hteo da izađe i navukao Rusa da se kreće prema desnoj strani Pereire, gde ga je sačekao desni kroše i koji je završio priču za Ankalaeva u toj borbi. Sada, u ovoj borbi mislim da za Alexa Pereiru je ključno da bude što agresivniji na samom početku. Zašto? Jer možda se nećete složiti sa mnom, ali po meni jedna od glavnih mana kod Gana su njegove kretnje. Svi misle da ima sjajne kretnje, sjajan footwork, ali pravi kardinalne greške, pre svega u načinu na koji kreće noge po oktagonu. Neću sada da držim neko predavanje o footworku u MMA-u, ali osnovno ne smete da prekrštate noge, znači ako se krećete na desno, treba desna noga da ide prvo, ako idete napred, prednja noga, ako idete nazad, zadnja noga. To je dosta osnovni deo kretanja u svim borilačkim sportovima. Zašto? Pa možete sad da se dignete, prekrstite noge i onda neko vas gurne, šta se desi? Vi padnete. To je normalno. Nemate uopšte nikakvu ravnotežu. Sada ako imate normalan stav, noge, da kažemo, raširene na širini ramena, prednja noga napred, zadnja malo iza. Ako vas neko gurne, šta se desi? Ništa. To je ista mehanika kod primanja udarca. Ako nemate ravnotežu, energija koja stiže od udarca ne može da ide kroz vaše noge i budete nokautirani mnogo lakše. Pogledajte sve nokaute u MMA-u, često ćete vidjeti kako su noge tog borca koji je nokautiran malo na sve strane. I da se vratimo Cyrilu Ganu, na snimcima možete da vidite kako njegove noge idu na sve strane i ne samo na distanci gde bi bio bezbedan i gde takve kretnje ne bi imale uticaj ako bi ga protivnik zakačio nekim udarcem. To radi i na distanci udaraca, na distanci džeba, na distanci krošeja. Tuivasa ga je tako pogodio i skoro nokautirao. Volkov je također imao uspeha protiv njega sa pesnicom iz okreta. Također, protiv Jonesa je nakon udarca prebacio desnu nogu napred i dao leđa John Jonesu, koji ga naravno nije pustio, srušio ga i ugušio. A to je nešto kod njega što se nikad neće promeniti. To radi od prvog dana, radio protiv Aspinala, to će raditi u svakoj borbi, bukvalno tako su mu ugrađeni refleksi i u borbi protiv Pereire ćemo to vidjeti i što više ga Pereira pritiska, Gan će morati sve više da se kreće oko njega i bit će nateran na te loše kretnje gdje samo jedan udarac Pereire koji znamo ima apsolutno nokaut snagu, tu čistu one punch snagu, to bi moglo da bude izuzetno opasno u ovoj borbi za Francuza. Naravno, te njegove kretnje ga čine dosta nepredvidljivim i može dosta lako da uđe u te udarce iz okreta koje protivnik zbog tih pozicija ne može toliko dobro da pročita, ali opet, protiv Pereire koji ima mnogo iskustva protiv takvih udarača, mislim da to ga neće previše impresionirati i da će naći moment i tajming da ga zakači nekim udarcem tačno u tim lošim pozicijama. S druge strane, ako Pereira krene da dobro pogađa uz taj pritisak, verujem da će Cyril Gane hteti da bude taj koji će uzeti centar oktagona i da preokrene taj pritisak protiv Pereire. Po meni bi Cyril Gane mogao da ima dosta uspeha u ovoj borbi koristeći svoje udarce da bi vršio pritisak i da svoje kretnje više koristi samo da bi izbegao udarcu Pereire i da bi se onda vratio svojom kontrom i ponovo krenuo u pritisak. Videli smo u prvoj borbi između Pereire i Ankalaeva da je Pereira bio izuzetno pasivan, puštao Ankalaeva da ga pritiska i uopšte nije našao udarce u glavu svog protivnika. Tada mislim da je Ankalaev pogodio
3 puta više u glavu i 2 puta više u telo. Pereira nije bio u mogućnosti da namesti svoje udarce i zato se našao na kraju sa mnogo manje udaraca od svog protivnika. Jedino je bacao dobre leg kickove, ali to je bilo to. Ako u ovoj borbi Ciryl Gane bude proaktivan i ne samo taj koji se kreće oko protivnika i baca kontre, verujem da apsolutno ima dovoljan volumen i kardio da bi protiv Pereire uzeo bar odluku ili neki kasni nokaut. Drugi aspekt u ovoj borbi koji će mislim biti zanimljiv, to je da će ova borba po meni biti pravi rat kikova. Znači imamo 2 kickboksera koji će se držati na neku distancu gdje će kik biti glavno oružje. Francuz je kroz karijeru pokazao da ima jeziv front kick u rebra. To smo vidjeli na primjer protiv Tuivase, možda jedan od boljih front kickova u celom UFC-u. A dok sa druge strane Alex Pereira je poznat po neverovatnim leg kickovima koje može da baca sa prednjom nogom i zadnjom nogom i koji su veoma teški za pročitati od strane protivnika. Možda je imao malo manje uspeha protiv kontragard borce, ali i tu je uspevao da im pogađa spoljni deo noge ili unutrašnji deo noge sa desnom nogom, ali zapravo u ovoj borbi očekujem dosta kikova u telo od strane Pereire. Zašto? Jer Ciryl Gane je pokazao da ima dosta puno reakcija na kikove u telo. To smo vidjeli protiv Volkova kada je često spuštao gard kod svakog kika u telo od strane protivnika i na kraju Volkov poslao kik u glavu dok je Ciryl Gane branio telo. I to mislim da će Alex Pereira uspeti totalno da iskoristi. Ima izuzetno brz kik, to smo vidjeli protiv Prohaške u drugoj borbi kad je iskoristio spuštene ruke od strane Čeha da mu pošalje switch kick levom nogom direktno u glavu i ugasio mu totalno svetla. Verujem da će Brazilac uspeti da iznudi te reakcije od strane Gana i da će tu imati najviše prilika da nađe finiš, možda nešto više nego sa rukama, kada sada se nalazi protiv borca koji je izuzetno dugačak i koji ima duži rič od njega, što je bilo dosta retko u srednjim i poluteškim kategorijama. E sad, dolazimo do zadnje tačke ove analize i možda faktor koji će anulirati sve što sam rekao do sada, i to je faktor težine u ovoj borbi. Da li je Alex Pereira preterao sa dodavanjem kila uoči prelaska u tešku kategoriju? Navodno, Pereira će ući u ovu borbu sa 117 kila. Iskreno, mislim da smo svi mislili da će ući u ovaj duel sa možda nekih 108 do 110 kila, koja je verovatno ta normalna težina za njega kada je bio u poluteškoj kategoriji, pre nego što je naravno počeo kamp i spuštanje kilaže. Glavno pitanje ovdje je naravno da li će uspjeti da bude isto tako eksplozivan kao pre. Malo pre smo govorili o njegovom tajmingu, kako može odlično da nađe moment za udarac, da li će sada njegovo telo imati dovoljno brze reflekse da bi pogodio u pravom momentu, ili će biti previše spor i protivnik će uspjeti da mu iznudi neke reakcije i da ga natera na neke sporije udarce koje će moći da kontrira. Kad sam video snimke sa njegovih treninga, malo mi je izgledao masan. Izgleda je nabio malo previše nepotrebne mase i malo se plašim da će biti usporen zbog toga. A sa druge strane, Ciryl Gane je prirodan teškaš i uvek je imao dobru kondiciju. Nikad nije ostao bez gasa i protiv Ngannou'a na kraju je zbog gluposti izgubio borbu u 5. rundi, ali je borac koji nikada nije imao baš probleme sa kondicijom. I zbog toga u ovoj borbi to pitanje kilaže bi moglo da ima veliku ulogu, tako da ne znam baš šta da kažem za predikciju. Uglavnom, kada izađe taj neki faktor koji ne možemo da analiziramo, ne znamo bukvalno kako će izgledati Pereira na dan borbe, ne znamo da li će biti brži ili sporiji, da li će imati istu nokaut snagu, da li će imati isto takve kretnje, prosto ne možemo znati. Tako da, uglavnom, u tim situacijama se oslanjam više na tu tehničku analizu, sve što sam gledao u borbama, tako da ovdje ću dati prednost Pereiri, jer mislim da može da nametne svoj ritam, da iznudi reakcije kod Ciryla Gana i da ga pogodi. Eto, ja verujem tim high kickom, možda će uspjeti da skrati distancu i da ga zakači tom famoznom levom rukom, ali po meni će mnogo više biti pitanje tu distance kika i tu mislim da Pereira će imati svoje prilike. E sad vidjet ćemo da li može da baci kik istom brzinom kao što je pre radio. To je faktor koji bukvalno ne možemo da anticipiramo. Tako da u ovoj borbi prognoza je Alex Pereira TKO nakon high kicka, verovatno po meni u 3. rundi, ali apsolutno se ne bih kladio, ne bih pozvao bilo koga da se kladi na ovu borbu. Ovo je izuzetno tesan duel, ali također izuzetno zanimljiv.
I eto nas, došli smo do kraja analize za UFC Freedom 250, događaj koji nas čeka, podsjećam, u nedjelju, ne u subotu uveče kao što je uglavnom slučaj za UFC događaj, nego u nedjelju uveče, verovatno negde oko 1 ili 2 ujutru, mislim 2 ujutru po našem vremenu, a naravno pre toga imamo i borbu Miloša Cvetićanina, to je u subotu naravno na Gloriju. Pozivam vas, ako niste još, da odgledate prvu analizu koju sam odradio gdje govorim o borbama Gaethjea i Topurije, Bo Nickal protiv Dokusa i Lopesa protiv Garcije. Ako vam se svidjela analiza, ostavite neki like, pretplatite se, imamo i stranicu na Twitteru i na Instagramu, tako da i tamo pratite ako želite novosti i neke male zanimljivosti. Tako da vidimo se dosta brzo i vi ostanite uz kanal. Pozdrav!